Brojte ti babo, autonomiju, jel? To su Abdićevi. Njihova dvojica su ubijeni prije ovoga, ne vidi se. I među njima je ubijen jedan naš oficir Republike Srpske Krajine. Što se kaže? Veli jebe vam, veli, svijetu neđe, ja vam pravim državu. A, to je. Pa koji je ovo? A to je Srbi. A to je sve što treba. Srbi. Gotovo. I to je ta bila jedna akcija koju su on nazvali Tigar, gdje je Dudaković osmislio jednu igru i uspio je u tome, zahvaljujući nekom isto Abdiću Hamdi. On je dakle proturio vijest da će otići od Dudakovića, kao on ga je odbacio, i prići će autonomašima. I tražio je oružje, tražio je pare i dobio je nešto i od nas, nešto od drugih. Bije, poput uragana, majka mu je pesma druga slavna. Poče rupana na grani, Orlušina stara, poloječi rane liječi i svoj narod vara. Gonio ga jurišnik, naroda svog osvetnik, Orlu glava zamlitava, pala je na krilo. I čak su inscenirali pobunu u Bihaću i narod je u Bihaću mislio da je zaista pobuna, kako su on to vješto bili napravili. I zapravo pobili su ljude, napravili su im zasjedu koji su to oružje vozili. Sad se hvale da im je to bila jedna od najuspješnijih akcija. Nadimak tome Hamdi je bio Tigar, pa zato se i akcija zove Tigar. Slatko je, kad jurišnik bije. Slatko je, kad jurišnik bije. Bije, poput uragana, majka mu je pesma druga slavna. Slatko je, kad jurišnik